uNkulunkulu akakulonde kusise kama upastor ngithaleni ufliki inamba ungayisenza kusona nekusendla abafitaba makupheli uyangifonela ku-WhatsApp sibheka la udaba lamaphupho unaxola umkhonto lisabona mfundisi ngicela ukubuza nali phupho uthi usisi wami ungiphuphe ngigcoke izembatho zakulesi siyangazi lichazane kanti mayikushiza uthi sakubona pastor ngiphilile unjani wena pastor kutshoni ukuphupha-ke unxibe izimbatho zenkonzo amen pastor so lo gqoka ingubo ze-ZCC lolo gqoka ingubo zenkonzo nje so omunye angaphupha egqoka ingubo zebandla lakwaShembe omunye lase-ZCC omunye laseZayoni omunye iPostoli omunye njalo njalo kuyafana lokho kungasho lazi izinto esingayibala la number 1 ngokwenkolo uma uphupha ingubo zenkonzo kuwuphawu luhluma uzigqokile ngoba lokho ngasho ukuthi ngenzeka umuntu osephendukile walahla izono nobubi wabe usimbatha insindiso nokulunga ikakhulukazi make lezi ngubo zihlanzekile futhi zimhlophe u-Isaiah 61:10 ngiyakuthokoza nokuthokoza ngoJehova umphefumulo wami wenama ngoNkulunkulu wami ngokuba-ke ungembathisile izingubo zensindiso wangibekela nesembatho sokulunga njengomyeni efaka iqhele ngokompristi njengomakoti elihlobisa ngezivulo zakhe kaNahubo 32:16 abapristi balo ngiyakubambesa insindiso abangcwele babo ngiyakumemeza nokumemeza ngenjabulo kanti number 2 ngoba seKorinte 2 chapter 5:3 ngokuba-ke sembethe yona asiyukufunyanwa sihambaze 2 ngokwesintu uma uphupha izingubo zenkonzo kuwuphawu luhluma uzigqokile lungakhomba lokuthi kungenzeka wembethwe isidalwa salelo bandla futhi kumele ulivakashele noma uphinde uyihlanganise nalo leli bandla yabona okay 3 futhi uma uphupha ingubo zebandla zenkonzo uphawu luhluma uzigqokile lungakhomba ukuthi kungenzeka unogcobo nobizo futhi uyokhulisa uphinde ufukamelwe yilesi sidalwa selela bandla okungenzeka ufuna mhlawumbe lolo gcobo nalo luyokhuliswa laphaya luyofukunyelwa laphaya yabona kulela bandla olibonile 4 kwisikhathi uma uphupha ingubo zenkonzo uphawu luhluma uzigqokile ngakhomba la ukuthi kungenzeka uNkulunkulu ukubizile noma ukubizile kulelo bandla lelo futhi lona elizokukhulisa likufundisa imiso nenkambo kaNkulunkulu lelo bandla lelo 5 kuyenzeka futhi uphupha ingubo zenkonzo kuba uphawu luhlwe uma uyigqokile lusho ukuthi kungenzeka yilona ibandla elizokusiza liphinde lixazulule izinkinga ezikuhluphayo ngoba kungenzeka njengamanje umuntu onama-problems of course challenges nezifo ezikubambile ney'nkinga ezikuhaqile uthole ukuthi lela bandla lela isidalwa sakhona isona esokwazi ukuthi uma uyokukhuliswa khona bese kuqaqeka ibopho xazulula inkinga zakho kuphela inhlupheko